دین دا اسلام رب مکمل کرو مسلمانا رسول اللہ دنیا نا اخلی رخصتونا دا نبوت مقصد پورشو مسلمانا خوک پیغمبر میں اللہ زانتا او بلانا پا مدینہ ورز دا قیامت دا مسلمانا پاک پیغمبر دا اخیرت بلو رزینا پا اصحابانو جوڑ ماتم دی مسلمانا زار زوانان وڑا دا غم کوي ویرونا اصحابان سر پا جڑا دی مسلمانا وائی دا دین بلوی غم لا بل سوینا او ورته هغه سات رایات شو مسلمانا چې مدینه ته په هجرت راغلی ونا هغه سات ورته رایات شو مسلمانا چې استقبال ورله ټول وتلی ونا صحابه ویل مونږ یتیمان شو مسلمانا اوس دلا صبر لبل سکرا کوینا بیبیانی جاڑی دا خفگان مسلمانا دا کور چمن بندی راغن الخزانونا فاطمہ هم شلایتی ما مسلمانا سنگ بوینی دا بابا محبتونا ویخشد غفلتنا مسلمانا ویخشد غفلتنا مسلمانا چه پاک رسول دا دنیا یوڑ تشریفونا چه پاک رسول دا دنیا یوڑ تشریفونا ویخشد غفلتنا مسلمانا